Ki konstituensi ya kaba ke parti Voice of the People Party kala job haknik election MDC ya perlok nyesngap ya ki konstituensi ya kaba ka Voice of the People Party kala yo ya usok jong kajing job haknik election MDC na Kasil Autonomous District Council ki khat tali ki konstituensi ya kaba ka parti kala banyo ya usok jong jing job berkala sendon banyalam ya ka isi hangte ha District Council ki konstituensi kaba kajob kalong kawai kada kanong krem konstituensi kaba presiden barangba juga parti udon hangte kalat mkra konstituensi jayau konstituensi mau khar konstituensi mau tharshan konstituensi nostoin konstituensi sok rengkam konstituensi mau kenreo konstituensi nong thmai konstituensi mau plang dingye konstituensi mau lai konstituensi melim konstituensi mau kruat konstituensi umroy konstituensi Sning konstituensi Mauhti konstituensi Batlang Kerdem konstituensi kini khat nyotli konstituensi baka parti Voice of the People Party kalayo ya uso jong kajingjop hakani election kabamenta ngingechkam baka Voice of the People Party kan yo banyalam ya ka isi kabamenta klem artatin bat hangte ha gentil ka parti Voice of the People Party kalayalam bat jo tang pratli kiset handrek NPP ke job kharlai set lada kita ki weipat ki MDC independen bat kongres lada kila bani torilang bat kawi PP kala banelam hangte ha jantia hil suru kumju kublai sibon warlada perti prak latam lupa nrewajar nre kipaj ba kina sengap jar yo ngiram hadin pej ba kina sengap jar omdon mano bersongsit sedang tu kipaj ba ne pej kam sipang wan poi pra original